bujur si katakan mantuhan warienda sada keriahan kel manbanta terkhusus lebih bes kami kaling bubundu singalo bre-bre ijabes warienda nggo tumbuk kempu kami beruginting ras tarigan mergana janah ibas pemasu-masu nakku ngokape iya lo kendu kata dibata jadi enda bahan jadi chicken ibas ndalani rumah tangga adi masalah ngo pasti lit masalah enda bunga-bunga rumah tangga ati kami ngatakan sa ading ngo kam ngaloken pasu-pasu miska kam bengket ku perpulungan bagem pengarapan kami kaling bubundu bes kami singalo bere-bere janah menkam kela kami bagepe anak kami pagan sehat kam nakku res kele berjuah-juah kam pejabukan kempu kami idah kami pe kam kalak situtus res kele kam duana megating kita jumpa bes medsos pe kuidah kam kalak situtus jadi bagem ginting mergana anak beru kami kempuenda piga-piga kami adalah ngabutan daisa kami bulang do i kabanjahe kempu rekam baba pagi kempue ku kabanjahe pagan reskela kam gelahna tehna sangkem geluhna silit ikuta kabanjahe tertenah pagi kami lampas kamre dua anak kamre gelahna kami pekaling bubundu malam dengan meriah ukur kami enda dengar kang kami jumpa aku lebih pribadi res nanden dua anakku kempu bes kerja nama renda mardingding kang cak kami jumpa reh enda berita erjabu kempu dunina kam kami reh kujenda janah dapeti kami ndai kami kujenda kempu tendukin telu jambur makalabo tah kami kujenda lalah jambur sadenda kempu ndai te kami lang kepe jambur si terakhir pe lang maka sungkuni kami si terakhir jambur si bayak simpang telu kari belok kiri kam lanai kam papak nina endam di batang enda nuduh kensa maka nabaci kita jumpa jenda sehat kam perjabundu langgeng jumpa anak dilaki anak diberu janah ula lupa ar pengendes mantuhan bagaimana kami sitik ibas kaling bubu